Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, intay basa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 2. Kanayon kuma anapakumbaba kayo, naanos kan nasingpet, ipakita yo ti ayat yu babaan iti panagtitinulong yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Kenya. Papanamanin aya, LV. Mapan ko ipakita kini manang mabel da ito'y brochure ko, barang agorder. Ay, igatangan na kumay ti agas ko. Naibusan di agas yo? Kaano laang idigim matangak? Naibusan mamin ano laang matdayjay. Kat mamintalo at arasak nga agtumar iti may saldaw. Wan, dumagasak to. At to iti igatang mo. Nayuna mon, kurang dayta. Kunak tumet ngamin amapan ko alaan di pensyon nyo. Naala ko na. Impaalak ni manang mo amabel idi nagpaili. Anya, intalakyukan ko na di pensyon nyo. Anya nga iti serbi na nga daak dito'y no sabali mat gayam ti ibaon nyo amapan mangala. Saan ka kading nga agunget, LV anak? Di mo pa'y kayat, tanaksayan ti trabaho mo. Manong, adda ni manang mabel? Ate yun agdaldalos. O may kumanlakwan? Nodda kwarta na ang igatang na. Manang mabel! Adaak ditoy, umunag ka. Linis ka la, linis. Umay ko ipakita kan ka dahi baro a brochure ko. Ado ti sale di na. Mangalakan iti bangbanglo. Ay na, adda asawa kun. Saanan ang masapol ti bangbanglo kanyak. Agorder ka nga ro din iti gamit dagiti anak mo. Nakasale dagiti t-shirt ti ubing. Jay man kit ti t-shirt ni manong mo. Jay XL, ti size na. Awampay ngamin ti pagpasyar na matabado na. Agpili ka na. Ay, mabiit lang tayo birukan ka. Anya akulor at t-shirt ti kayat ni Manong. LV, nagkapwam? Ay na, imbag ta nakita ka. Uy, agorder kan. Napan kumatlinakwan ni Manang Mabel. Anya nga tinorder na? Bado nila kay na. Kan t-shirt dagiti anak na. Baro ka di tayo pakpakitam a brochure? Una, ado tinakasil. O agpili kan. Ikanak man ti pampanunutot nga utang nun. Una, tapno adadagasak no mapanak agsingir kinimanang ko amabel. O alan, agorder kan. Sige, mabit lang nga ro, tagkita ang. Tatang, napanan ni LB. Napan na kanulinakwan ni manang na amabel. Day tamanen. Agpautang. Sa inton sana makasingir, agungat. Ay, Pangibabayin. Kanayon nga, agreklamo yung barangay hall. Nagadun ti inireklamo na nakautang kan kwa na. dayta nga ruti maday nga ugali na. Nagpautang ka, rumbang anaanos kang agsingir. Asino ayan? Simangpot ka magaya man, LB. Oray ka gurgura nak LB. Ibagaklatakin ka, nagpautang ka. Wala mo! Ulit-ulitam. Kasladyak nangag. Kababain niya min areklamo ka areklamo. No saan da ka mabayadan. Ay, inakagluton. Di naman kaya ti mabagbagaan. Mala, bayamon. Isupay apagapaan yung agkabsat dayta. Oh, lakay. Dahito yun tayo in-order ko at t-shirt mo. Ipadas mo man. No man ay matlakan ka. Ilaw orderem. Nagado ti batok di ta adyak usarin. Nagadumot ti man sa dagi jay. Ipadas mo kit din. Manungay da ito? Inutang ko dayta ka ni LV. Nakautang ka kinkwana. Wun, apay dakas ayan. Di mo ayan nadamdamag nga adun ti impabarangay na saan anak kabaybayad? Si kakit dimat. Ipag ko ipabarangay na kit din. Dagitila siguro makaututang kan kwa na saan na makabaybayad at ipabarangay na. Umay kon i-deliver day to order mo. Ne, addan? Nagbit matan? Una. Oh, kita umon. Ay na, nakautang ak manon.
Oray adamot pagbayad mo. Di order nga ni manang mo, Amabel. Intad mon. Una, imo na asim mangput di order na. Iso na itad kon. Mala, kwentaam nga rudan. Numano ti utang ko kan ka. Ni, si Mangput ka magaya man lakay. Dandaniak makaluton. Ape ang nagsapa ka nagawid. Ay, Ni, ape ngagsinay ka ngay. nang rikepan ti restaurant na pagtrabahwak. Anya, Bankrupt ka nun. ni kasano nga rudaytan ngay. Ay kaya, biro ka kahit sa bahala pagtrabahwak. Bakit? Sa dino kumangay. Kat nagrikap mat amin nun. Gapo iti dahi ti pandemya. Naging ino tayo pa ilang anusan tayo tesan ngagsiday tinaimas. Ay, sus. Nagrigat mo ti kastuyan. Ay, unay kan. Agwalwalis ka manan. Tunggal lumabasak dito'y balay to. Day tala agwalwalis tar aramida. Ay na, awan mo't nga ron ti aramida. Kumare, isong agdalusak, Ay, wan gayam. Nakabayad ka din ka ni LV? Ay, anya nga ti pagbayad ko, kat awan mo't trabaho nila kay kon. Ha? Apay? Anya tinapasamak iti paglutlutuan na restaurant? Ay na, nang rikupan ata na bankrupt. Ay, sus. Apektado kayo mat gaya mon iti pandemya. Wan nga rod Iso ajak pa'y la makabayad ka ni ipag kong LV. Nga oray kayat kung ti agbayad, mare. Ay na, siyak. Agbayad akon. Narigatan. Amok ti ugali na day nga ipag mo. Kasaritan tupay la nila kay ko, no tsak makabayad. Sa bagay, ipag na kamot. Mabain mo't siguro ang mga barangay kun ka. Manang Mabel, kumusta? Umayak man nagsingir. Ay na, kunakon kat nga may kagsinger, ipag. 1.5 di utang mo, manang. Pauna amon Ay na, kasanungay nga tada ito'y. Anya ang kasano? Awan pa'y mga Ay, sana mabalinday ta. Agpauna ka. Kasto'y nga main, Ha? ipag. Basta agbayad ka. Ag-due date kanton inton umay alawas. Mala, bayam. Tay bagak to ka ni manong mo. Agutang-utang kayo, di yu amo ti agbayad. Lakay, imay naksininger ni LV itay. Kasta una ti pungtut na, tawan ti maipauna kabayad. Kunakon kay. Di pa'y makaawat mo, tsikabsat mo. Makaungot adagos. Di nakpa'y pagsawan itayan. Iti pa'y abinalaagan ka. Nan, ikanak man kit iti pagbayad ko. Tap nagtalnan. Pangalahak ngay. Ay, kasaritam nga ron Barang danggan na ka. Sapay, talagang adasup-suplada na day jakabsat ko. Manuti utang nan. At dapay balance na. Ay, Lubay. papaso. Di magasak dito'y balay, takasarita ka. Anya ti bagam. Di nga rod utang ni manang mo. Imbaon na ka nga umay makisarita kanya. Apay, anya ti panagkunana, saan ko asingiran? Naglaingan nga di asawam. Agbayad ni Mabel. Ngayon pa nga ita, tanawa na nakiti trabaho. Anya ti kayat na asawan? Siyak ti agbayad ija utang na. Pasensya ang pailaing, Ay sana mabalin. Nasken nga agbayad. Tano saan? Idarum ko. Anya, nagbasit nga utang, idarom mo. Talaga nga idarum ko di asawam. No saan nga agbayad? Nagawid akong tatang. Nakasaritam niya ading mo. O entang, Anya nga iti kunana. ipatangkan na arumbang agbayad ni Mabel. Talagang awan pasensya na. Mapanak pa lumutang iti pagbayad mi. Tapnusan nga gungot ni Elvitang. Idarum na ka no ti asawak no saan nga agbayad. Bayam. Kasaritak ni LV. Ay na, thank you ata nagbayad ka. Imbag ka pa'y, saan ka anatiwid? Kababain mo't ngamin kan ka. Saan akas kinimanang Mabel? Ay, nagrigat asingiran. Saan mo't anarigat asingiran kat ni Mabel? Idarum ko no saan nga agbayad. Ala, saan kumamat adumanon iti din na roman? Marurutak nga rud.
talaga ngamin nga awan kwartada ita, LV. Adda, imposible ang maawanan dagijay iti kwarta. Pasensyampay laka di. Ay na, ti utang rumbang abayadan. Uray pa'y no ipag ko, singiraklat na. Lakay, nagalas at talaga ti ugali day siya kabsat mo. Tapay. In chismis nakit din di ta store. Diyak ka no mo tagbayad. Anya? Day lang nga inutang ko kankwana. Inyaramidan na kun iti chismis. Maglukon. Aguutang ak kano. Day ti warwaras na kadagiti tao. Anya nga tati aramidan. Tapno maadaan ta iti kwarta bakit? Diyak kaya tikas di nga style na. Ichis-chismis nakit din. O sino kumamat nga iti mayat ama ichismis? Amok lang aruda na kasjay ti ugali na. No apay mat ngamin nga imutang akpay lakin kwa na. Napanmukit ka no inungong tan ni manang mo, Amabel. Kasano, saan mat ngamin ngagbaybayan? Di mo lang mapasinsyaan na rin. Ay natatang, due date ng utang na. Alangan ajak singiran. Amumet nga da pandemya. Awatem kumalatan. Amin anak ka utang kanyak asaan ngagbaybayan. Talaga nga irikreklamok. Isu nga ado, ti gumurgura kan ka anak ko. Anya? Dumteng to ti panawain, nga awan ton ti mapautangam. Takabuteng dakan to na pagutangan. Ne, apay da ito'y tolda diti sangwanan ti balayo. Aglako kamin kanila kay ko iti makan. Ah, kasta ka di. Ay kat nasayaat Nalaing mo't nga agluto nila kay mo. Wen amare, imbag lang adda pagbayad mi iti utang. Malagip kulakat nga rod ni LV ang nagpautang kan ka. Ay, makalako kami la dito'y mare. Bayadak adagos ti utang ko kang kuana. Wen, tapno saan na kan ngap-apaon ni ipag mo. Jakon maulit ti umutang kan kuana mare. Ita, ammomon. Wen nga rod, nagalas ti ugali na. Nasaya at asimangpet kan, LV. Nagrigat yag singir. Atoy. Alaam, inted ni manang mo, Amabel. Anya ngay day tatatang. Bayad na kano'y di utang na kan ka. Nasayaat mat na nagbayad din. Saan kan nga agungayt? Tabinayadan ng ti utang na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni, sobra mat yung bayad na. Kunada matakukwam ka nun day ta sobra na. Amo na mat gayam tagpain. Aywan gayam. Birthday, di ka anakam into numay asaba daw. Mapantantaw maki-birthday. Oh, LV, apay asaan ka mapandita balay damanong mo? Birthday di ka anakam ita Mabainak mat amapan. Pagbainam ko ma. Apay, saan da ka nga inimbitaran? Inimbitaran da kami. Oh, apay nga rod asaan ka amapan? Amangan no apaanak ni ipag ko. Ay sus, saan akasta ni Mabel? Naamiris ko ngamin. Saan anasaya at inaramid ko kankwana. Mababainak. Kat kasaritam dumawat ka iti pamakawan kan kwa na. Oray ni manong ko. Mabainak ka dangkwada. Ala, umay kakit di. Mapantay di balayda. Anya. Umay kakit din. Siyak ti makaam mo. Basta no agsarita kayo, agpakumbaba ka. Agsorry kan. Sige man lang. Kasta Narigat no daim-im panam asakit tinakam iti padam a tao. Nang runa kat kabagyam pay ida. Tapno maornos ti saan apanagking naawatan, rombang amerisan no anya tinagkamalyan. Akid daw iti pamakawan, kat ilintag tinagbitutan. Mapagayam ditan tinagkipusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kendian. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Verge Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540.
Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.